Po nekom mehkom pijesku hodam. Sve stopa stopu miljama dodiruje. Samo što milje nisu prostorom raširene i izvezene, no vremenima. Ko sam ja? Golica umove male i velike. Golica pažnju čitača i posmatrača. Oni bi da me sretnu. Ne kao ti što sretneš me. Oni bi da me sretnu dunjom. A kako da me dunjinim putevima kao putnika pomirišu kada ja sam putnik kroz vremena i samo onaj ko na vremenska vrata ulazi može kožu moju da osjeti i da se daha moga napije i da sebi čašu dahova natoči. Mogu da izlijevam sokove i nudim voće dženecko. Mogu da suzom tugu pratim, ako je tuga usidrena, a sreću mogu da stišavam, jer ona mora stišana da kuca, kao što cvijet se polahko otvara iz pupoljka. Ko sam ja? To bi tiho te pitali, to bi glasno te pitali, to bi prečutno te pitali, to bi svakako te pitali. Ko ti je šejh pisarice? A ti se samo osmijehni i reci, šejh je putnik vremenski. Otvori dlanove da ti za sofre donesem. Otvori srčane odaje, one skrivene, da ti ih napunim sjemenjem. Jer klijanje se poziva suncem i kišom, spoznajom